Pamirsa pengharga talo ayam dahat nincap. Rau makin pengharga talo ayam ring Bangli, kau ningin munggah ring harga seket tali rupiah a tray. Ketua Paguyuban Peternak Layar Kabupaten Bangli, Gede Budiartawan Mausang, pami dap-dap sayan ageng nyane arga taluh ayam sangkaning akeh nyane peternak sampun nenten ma adolan. Indike inucap pemargi dawak pandemi COVID-19 sane lintang. Akeh nyane kuentenan peternak sane ngandegang adolan ipun ngawinang produksi taluh dahat tedun. Tios sangkaning wasanan pandemi harga pakan taler sayan mal sane ngawinang akeh peternak sane nenten preside ma dolan malih. Sane mangkin peternak ayam petelur ring Bangli wantah kantun masih se-100%. Ngenenin bahan baku pakan ayam petelur akehan rau saking duro negeri sekadi ampas kedele. Pasukan bahan baku kauningin tedun sane ngawinang arga pakan ring pabrik saya nincap. Manut Budiartawan ring sejeruning negdegang arga talo ayam sane mangkin pemerintah mangdane tedun langsung antuk ngemargiang pasar murah ring sejeroning nas pengharga talo inucap. Sakewentan manut peternak ayam telur saking susut pemargi inucap enten pinaka solusi santukan wantah membuat aja bos. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.